Hello guys, com.tech na adom putaram noksari. Ngasi ki topic ta puduna laksari basi Photoshop ta passport size photo kamaina sem gadage adi haiba passport size ase matokram na background change to gadage habisi ki matang ni yamna sample loiba aduga beginner sing dadi yam kanaba video se skip to dana loi photo yeng biraga kanaba sing adu lomina se channel ase adona subscribe to video loilona na subscribe to matuna na kanda laiba bell icon do so on to biramo video se like to video share to video to adom na pambi ba khudima haibidi Photoshop ki lamda PageMaker ki lamda CorelDRAW ki lamda Word Excel Access PowerPoint etc khudima sing sigi matang da haining ba sing leiragadi comment box da success dana haibiro imam ge tawon to bangam jana bokona jage asi ki topic ase matam mangan dana ai hawna bokona jage ai Photoshop hang to Photoshop CS3 extended ne ai gi sikaro session da se hoji Photoshop sida ai koina ngasi ki topic sida koina nei do je any photo ma pusala kanda haribo photo se passport size to won doini background ju change to doini du print to doini adu di koi hoji photo pusala file se pi open chale aduga koina photo ma kada di yaw I photo se hai bado isha gi system ma tum mat makat pole ji photo se for example si on ekta pusala se tabun click to se ko mase pusala mase passport size wondo ine passport se size kaya haidi white na size kaya wan gani ade height na size kaya wan gani hai basi makhang mo maru tare ko ado ai na si dum haijage mayam khangbi go white sigi saruk si white ne ado ga sigi ayung saruk sina height ne ko ado white sidana ai point 3.5 cm wan ngalani passport ko na the height sidana 4.5 cm wan ni ko adi yengje practical lo na yengje theory ka tana tana ko aje ai ko passport si photo se kak to ini passport size da kak si haragadi son gi tool sing si da leiriwa tools map si da ai ko crop tools lor ni si crop tools ko crop tools se select matam da magi mataki si da ai han sound gi su lay ko 3.5 cm 4.5 cm resolution da 300 di resolution da compulsory ho hen biro ko jadi masana aduga si rulers da kaigumba akhoi sida 3.5 cm 4.5 cm sida centimeter la jaga da 3.5 cm la jaga da inch la ko inch ai da tharo na te ko masana tep da nam ganda idu chong ije si jong ko da masaro luxury ne ba chisu 4.5 inch ko 300 sidi inch oidoi ni inji oidoi ni ado son gi post de la le ne ko kai masumana la agati मैम कैसे ngobi ganu हम लुसन kan bi ganu hai basi ge ruler sida right click tapiro aduga inch ta leiri base centimeter on thopiro lori songi sogi junu wala mane ko amutang won kan da masan boin se karani aduga disi inch in la je 3.5 ama tep ta tha je ko centimeter lak jare adi sisu amaka 4.5 centimeter ko 300 measure resolution je aduga marak thana ai karam ta gai jaram ge hai rulers da ai koina sumana si inchi de gi centimeter 1 bar millimeter 1 ba hai se sigi posida amaka luri badi amaka sigi hai rulers si lebi ramanu ne ada hari ba sidana ba inch lei ro ba inchi de ko ai centimeter 1 do ni ruler de leite ai mi singi di rai bani but beginner singi da magdi masi ru po ne ana ai khalaga mata ji pusan jaram bani kashu mata sabi ganu yam live poni adomna view sida japiro mathaki tool sing sida mathaki kano sida view japiro adu makha sum sing da biro do sida ruler sen yauri se sida dak na biro kai gumba ruler se sida ai khona satpa phrak tari heraga su
control R da se da leje control R se magi shortcut ne ko control R da nambiro aduga ruler thola ne sumai thola ni ngasai du bana adu sida ngasai gi right click nambiro ruler sida aduga change to biro inchi tera centimeter dra ko ji yare mai size pijare ko adu di hojik sigi photo se passport size photo da kakthala se sumana mai passport ki lefun dokpa ma ko ki ma thak cam hang karan ba khot ba ma do adum khang ngam su khang biu ko adum ma thaki ko ki ma thak se samna kan da sumaina pa tap nang na sam bi ya te ya di hai ji athing ma budi piro wa ya du niyom ne te adu yam sky na sumaina wang ka khra su ya te magi niyom ma sumaina ko ki ma thak da gi ma ko khara kajik sumaina hele hen ga do ne thaba ki sharu khai mi ya hon bi ga ni adu leng jum ni hon ga do ni ko sumaina magi niyom ma lei je do ai niyom je sida si ya re khale adu di enter thabi ra je enter tha kana ma ngasai ki photo so passport do kre passport ti wole but magi background di yadri ko background je ko change do dun background se ai ko na common na sina kanda adum red se do sin nai ado mai mai ki matang lei ko red sina ba ya matang blue sina ba ya matang aduga white sina ya matang se for example ko pan card sa ge har gati red sina ni magi background si ko aduga nomai gi license kumba sa ge har gana background ju white sina be ni ko mai to mai magi blue su sina ba man lei ko ado ai ko na common noina kadai de sina do no ha post ma khoi na kai gumba white ohen view blue ohen view red ohen view hairak jaga de ko common noina passport size photograph ama puthoki har gati ko gi background je red common noina do ohen bi ai ko adu di ko yo je common noina background je red ohelas red ohen ba gi mukta hai ba sigi background je katha to ni adu ga red to dhorok to ni adu de ko na kai na kakani hai question am lai sita kakpase makhalan thono kakpi ai polygonal zotul sina su kakpi ai ko polygonal zotul su kakpi ai lezotul su kakpi ai magnetic zotul su kakpi ai aduga polygonal sina buddhi ka su kai sina ka su yare su maina ai gi mapam pa su singa su maina ai di left click ta mam tak na biram bane duga lo kan si ani samjana kan da si je delete to triganda makha si da color si dhana select to biram modam aina when do color do hoje red laser ai natra red te mi yare adu te delete to biro delete to one man laksar ne ko sumaina to ba ma kakpase niom se aduga ikoina common noina ai su adum sina jai ko sigi magi eraser se eraser tool sina common noina adum kakpa yai ai sinum eraser tool kai masina dum thu bi hele khale okanda eraser tool se chongmal le khara pithan je ha gadi magi second bracket se sida pithan ba ko sakulan gira kana first bracket sida ko okay adi ji kitang pithan laga magi ahan ba line nama an bi yakho ase sidigi hawra se sina aina eraser sina nuai hai se dum mayam su khangbi gani ko sida aina hoji samna ganda sida click ama takang to biram ase ya sai da la ganda sip namdi ni ko sip nam daga diaro sumain la ganda left click ma takang to ganda masa line je lak sagane ba ko sini yam thu bi hian bai tare nuai bi hian bai tare do sai sai ga company sai sana nuai ji da ba tool sa mai ta to ga kakpiyo kasu kai de mana kakse tam ko sidi ai sum example lo na to bale ya kai na phajatra ga su dum mai am da gyan ta na bai na do video ri am kai na sang gi na bai na par kak bane ko
दी कोई मथंगी टॉपिक असे आइना फोटोस बनाता कोई कोरल रोज दा कोई एनी ड्राइंग की चमना कांदा कोई लोगो बस हावा कोटपा मौसम बसे आई मैम की तमगे टॉपिक लेसन न मोइन पूजन लाक्से की खंजरी वैसे कना को मन इंटरेस्ट ले रगदी तुम कमेंट बॉक्स में फोटो पिरो कितन थुन न बान तगना तंग या पाम बतो तुम कमेंट बॉक्स में फोटो पिरो आई शो 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 दना मैम की थो तो गम जने वन जगे मसिद नतना एनी पेज मेकर तगना कोरल ड्रॉ न तगना एनी सॉफ्टवेयर सिंग दा अदम पाम लिबा तबनिंग इबा खंगनिंग लिबा सिंग दा शो 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 दना कमेंट बॉक्स दा हंबिरो आई बसे हंजन हंजन हाजिरी लोलन चैनल से सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो नाकन मतुंग दा नागा लेयो बेल आइकन ऑन तो बिरमो हमदी वीडियो से लाइक तो शेयर तो हाइजनी हजिक लोसिलगले पासपोर्ट साइज के मागी बैकग्राउंड का लोसिलगले आदम की लाइन हम ले रगदी सुमना जर कपदी नुआय को सुमना कतला से सिक्का मतुंग दा कोइना लोरे नेक्ते था तो दियात्री मरमी मागी कनो से कखी बगी से मागी काती ने कखी बगी कोई मचिन तुम लड़का चक चक लाउन लगी से कितंग ब्लर से लन बाइतार अदर ब्लर टूल से लोबी रखा सोंगी सी ब्लर टूल से लोबी रहा ब्लर टूल से लोबा मागी परसेंटेज से 50% थम्बी रो लन ले जाएगा ता जो किसी ता तम तम ना यदि लेफ्ट क्लिक से नम नम मगो तम तम ना सुमाय सुम ब्लर से लन बेवान यदि कक पगी मागी कनो से मसिन तुम बसिन जी वहन दबाई तार रियलिटी वहन बा मालन बा को सुमायना हजिक पासपोर्ट साइज फोटो कक्पा सेम्बा अमदी बैकग्राउंड चेंज तबलो मागी क्वालिटी से रिजल्ट से कितंग फजना सेंगना पुथोंना बगदम तैकोना कलरिंग से अमुक चेंज तब मथौ तारी को कलरिंग से समना से अदम यारे लवी तो याई यादे से कोना ति येंगबदा हाई ngमदे सिदा इमेज सपिरो एडजस्टमेंट सपिरो अद ऑटो लेवल द कांदा मसाना फोटो से से मसाना सेमजगरे को सिदगी सो कोना कितंग कंट्रास्ट नत्रगना कई खरा मागी से ऑटो कंट्रास्ट से कांदा सिसु लेंग्रे मसागी अदम चाबी ले जगरे बको येलो कितंग हापदी है फजनी को हापसन जी को अदि येलो से हमनो कितंग ते इमेज सपिरो एडजस्टमेंट सपिरो लेवल सपिरो अनि RGB ले RGB है से रेड ग्रीन ब्लू है निको सिदा रेड ग्रीन ब्लू है से रेड ग्रीन ब्लू सिदा कोना ब्लू से सिलेक्ट हो गया नी येलो हाप किया गदी येलो से कितंग कटपिबा सी चांगसी यारे हम का नो को तो ग्रीन जिदा मजेंटा करंग हापिरो को मजेंटा यामनो माले तो साइ करंग ले हापिरा से को मेले रेड से रेड लोन दा कितंग इंगत पियो मरम दिमागी बैकग्राउंड से रेड हो जबनी न को कितंग लंग थोरक न को सुमे से मतुंग दा RGB पुलप न सेलेक्ट हो गया रेड ग्रीन ब्लू से पुलप न कितंग ले हापिरो कितंग लंग थोन बिबो को तो सी लंग थोन बिबा हाइ से ai कनो ने दा हाइ जनम गे कोगी सोमना चिंगी गदोइबा प्रिंटर से सिगी सु मतुंग इले मरमदी प्रिंटर सिगी कनो से रिजल्ट से खरा ममजन न तारकपा खरा लाइट न तारकपा लइयेबा कई गुंबा खरा ममजन न तारकपा गदी फोटो से देखते मने लाइट ओन बिरो को कितंग लाइट ओन तारकपा प्रिंटर गदी सोंदा कितंग ममजन न चिंगियो को अदुदी इसाना इसागी प्रिंटर दुगी मतुंग इना दुम सेमबिरो को अदो कोई कितंग फजना बस मने दुम लेहसे अदो ओके है से अदो पासपोर्ट साइज से प्रिंट होना ना को रेडी तौर से प्रिंट होना बगदम देखोना पेज अनोवा पेज हम लोने पेज से कोई फोटो 4x6 सिंगी हाइब्रा नत्रगना पासपोर्ट कोई A4 पेपर सिंगी हाइब्रा A4 पेपर सिंग आई A4 पेपर सिंगी को A4 पेपर लो से A4 पेज से ले फोटो ले फोटो से सुमना फोटो में आई सीधा लेफ्ट सेलेक्ट तो बिरो अदु सुम नमजला था बिरो लेफ्ट क्लिक होल्ड तो चलागा अब
ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯕꯤꯔꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯂꯦꯐ ꯀ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯖ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯍꯜꯂꯁꯦ ꯆꯥꯎꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯁꯇꯃꯔꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯌꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯃꯕꯗ 9ꯅꯤ ꯑꯗꯣ 10ꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯡꯍꯜꯂꯒ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯨꯡꯍꯜꯂꯒ ꯁꯤ 5 ꯆꯟꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯐꯩꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯇꯥꯕ 1 ꯂꯩꯔꯦ 2 ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯅꯦ ꯑꯜꯅꯦ ꯁꯤꯞꯅꯦ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯐ ꯀ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯦꯐ ꯀ꯭ꯂꯤꯛꯁꯨ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ कंट्रोल अल शिप सु होल्ड तौदोनी अदो पुल होल्ड तौरगा माउस से सुमै चिंगप सोंदको सोंजिंगप अदो यारे या कांदा माउस की लेफ्ट क्लिक से तक थादोक सुमै कॉपी अमा लौरगा दी सुमैना अम पुल सेलेक्ट तौबिरगा अमका समानबा अदि मरी धारे दनको सियोटे प्रिंट तौबा यारे फोटो A4 की फोटो पेपर प्रिंटर दा हपसन बिरो अदो हजिक सिद कईसे मागी पेपर से सोइबेनिको A4 ओंदो गदि याने अदो कदाई संगनी है कांदा सिदा हजिक लेइसे कनोने कोई प्रिंटर इसागी प्रिंटर सिंगल प्रिंटर खनबिरो आइगी जी Canon G2010 निको सिदा खनबिरनि अदो पेज सेटअप तो सटबिरनि को पेज सेटअप सटकांदा अखोय सिंगल फोटो ने अदो बॉर्डरलेस ओवरनि मीडिया टाइप से ना वो पेपर से कोई ना ग्लॉसी फोटो पेपर तो सिंग भी आली ऐसी को लगा मैट फोटो तो तुम सिंग भी आवे कॉमन ना ग्लॉसी दम सिंग ना से लगा पेपर साइज दी 4x6 ने ले जे कोई सिंग दो दी 4A4 साइज था ने A4 साइज ना दो पिरस ओके हाई चिकान तो सीधा कोई ना प्रिंट क्वालिटी से कहीं वो प्रिंटर तो की मागी कोई कार्ट्रिज तो हेड तो खतंग मनबा नुआइतबा रिल सेंगदबा वरगदी हाई दम थंबियो अदुगा खतंग कंडीशन फाबा हरिबा वरगदी स्टैंडर्ड थंबिरो अदुगा ओके हैबिरो ओके हरा कांदा ngसागी सी मॉडल से ओरे अदुगा अदुम लेफुन तो फोटो म लेरेको अदुगा सिदा ओके हैबिरो प्रिंट हैबिरो प्रोसेस हैबिरो अदुगा माने प्रिंट है कांदा चटखनेबको प्रिंट लाने सिनी ngasiगी कोई टॉपिक असे ngasiगी टॉपिक ते नैजग्रिबा से पासपोर्ट साइज फोटो मतौ करमना ककदगे सेमगदगे अमदी हाइरिबा फोटो असिगी बैकग्राउंड कमाइना चेंज तौगदगे हाबिसिगी मतांगदने हाइरिबा एजेंडा असिदा कयुंबा अदोमना ज्ञान ताबिदबा खंगौदबा लेरगसो कमेंट बॉक्स दा सुक्सेसदन हंगिरो आया पाउकुम पिनबगदमक्ता रेडी तेलेजेगे लोइलोना हारिबा चैनल से सब्सक्राइब तब कौबिगनो सब्सक्राइब तौर मतुंग नाकल लाइरबा बेल आइकन ऑन तौबिरमो वीडियो असी लाइक तौबियो शेयर तौबियो अमदी कमेंट पीबा सुक्सोय सोयदना कौबिगनो हाइबो फमसे हनन हमजरी थैंक यू वेरी मच।